Aku membeli nak kapor wang ala buru ki jengkeli ban keli ke department ba ka tu ka ni peduli ru kedai nam ta jong lo kedai nam ta ban occupy kini ki hawkers kedai ban bu nam ta ka parking zone mo la kedai apo ngambut la kedai sepo ki main road na kedai sepo ki locality mari pe ki locality asnong ru kaju peduli road ki kelalong ki parking na ka banta ki kali ba kelalong syata ka jingsim collection ka ba mon rapat ya ka ya ta jing serve ka ta ka purpose mo haka let kawan kaya kaya nama ka jing khamya ka long punju pi kani ka jing ong jaba Michael Carpenter tingam nang banong hanu ka banta pet bat ni kan ken mau ba sei ban bu ka jikli wa yang adil bot yang wa mali to seperti not hak bede bat ke tigi parlok ha ka sang te po khlai la jing ja ke ka nga sultan ka wei au ngi don na jong karul ko mali ka sarkar na jong karul ki department of fair tenrei ka ba ngabu ka jingkali sei gidi parlok ha ka boros kata mo sanga ko mali ru ki man ban sngo ban keren ban selok ke ke jinge ke jinokam mo lesi minyo ban klim ne pertho minyo pembet bangaru ke bade ke balik boyong mangala cukuran ni kini ki jaka ki me ha biru na ka banta ban island ya ki ban accommodate mo ya ta accommodation ke jongki na makani kan warai ke jing e babun kilang tadi de kamram jong sarkar ban biang ke ki jaka hak jaka ke badai kam pembelian ya kiru marke ki ko ya pembelian wadi customer kumdo bakin iwar kuma cua example menta tang art spa tingga dawai bagi mi na slong habis na po gohti ki nagi kain ka pilot by one arjar tingga arjar stek lalu by bam by kali dan ki bakai ka bamu banong kalong ba ino ka pembelian mangi scam ada kini ki parlo hogas ki basong dukan halin di singking mo ki badi ki bay peniak kadi katiet klampe pi lada ki la pembelian cata ka bak sarkar labu klampe ki customer ru kinwan hi klampe markin wat ke jing dongkap ndai kata ka basuk ne ka ba andi ka basitom mereka ku arban bu jing kli ya sarkar ru ka ba keep on neglecting yang aku beli na kapor ngam so ye tabah ki hard times mo ka hardship ki problem arises ngatan hab affecting am tibi namar ba nakali ang sarkaru ingi ka kami tu orang di kamtam yang ada lokal mele baju ko orang di opposition benar ngina pitri lang kan namar nga problem na di aduh mentau buat yang sarkar di banyaro an habiro na di ban bank haban bank nakadi sabar nakadi po sarkar wata kadika kamram ko jong aku mabdi klempep kani kan dai ke jing sisai nama kani kan peni ke jing long discipline jongi ko mujak penrio ke government no kan wan rai ta proper administration mo ti lai bahani posti jungi ti kalalong ka lawless state habaro kiliang lai ko mamdon sarkar lai mamdon an baro ngibat ka anya la kakti tenrei ngasngo ko jing ya trilang rikat baro dongkam ngimla bande ben ngimla ban iben ni ki hokos parlok kiri gi dongkam ga jakpo livelihood ke jongki kin chei kin ka bakio kala klenti syaki jaka pudi ban syok ya ban syok na ka banta ke jingi mujongki maki kamai jakpo ki kamai pen bagi kurti kadi ka kamram ka sarkar mo banbu ite ki export kumno bakin perkhat kumno bakin plan kumno bakin framing policy kumno bakin wanra ikta ki jaka ki babiang bakin chef ini ki parlok kana bakan long ke jemantoi bakan long ke penwit pat ya kaya yang kelai kawan kanum kuno iki hap kuno sarkar bakam don ke jitai lang boros kata